Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nadia kung pamanari-nari nawakan na nadia kandi kukurmat na nadia prilelang kay Princess Adarling ay dinoso amanaga par di na naso Green Rose miyaman to na rin ako panimbang ko na aminumbo ay kakasar-sar na dia paundira na nasa ubero-bero masa ay nang kako imanto nati kurungun pamanawa na dia kana masara ko kay pumagulaula ang kukuri na rin nawakan raka Green Rose ay dinaso aman nagapar nataro to panakaw na so kay sisaw bangsa na di ka pa magungasang kay ay ngadaranaw sang kay patapungang punguranaw sa katinaw salam.
nak asa kaman sauram beu ngapindi di runda nang kose haru dinna gawe anak anu anak au tamanang aranu nak saginawang kakanu gunena aburami gi maribun nadimo kaasa lagu nagedong aka bepinya kami beri ekobi nuruto wenduna asa kadena so anu kenapa rinse sadirleima ladi mana gepar Ere kuwi sapanto nak